Акшам шерифлеріңіз хайырлы olsun эфирде заман бүгін январь айының 17-сі ве Қырым ишғалының 1055 күні. Бүгінгі эфирімізде бойле хаберлер. Истанбуллы террорист яқаланды. Русия көйінде хиджаб ясақ етіле. Баштарыбыздан яулықарны салдыралар. Америкалы махсус хизметлері Русия дипломатларына ишбірлігіні теклиф еткенлер. $10.000 ile ишбірлік теклифіні қалдырғанлар. Қырымда Ақтемчигозға қаршы йонылынған қабатлауларыны көзден кечірділер. Бүгін ишғалчылар 64-ші махкеме отырышыны өткерділер. Адвокат Николай Полозовның айтқанына көре фоторесімлер народное ополчение азалары митинг башылнуындан евел келгенini көстерелер. Башқа олған қабатлав делелері межлис рейс муавина Ақтемчигозның қабатыны избатламай. Оны ишғалчылар 2014 сенесі февраль 26 күні кечірілген митингнің тешкілетшісі олғанында қабатлайлар. Они заняли значительную часть площади внутреннего Олар двора. ички азбарда буюк қысымында ер алып, Меджлис тарафындан митинг кечіруіні ветоплашув кечірмесінің аққына ел бермемеге тұрыштылар. Олар провокацион әрекетлеріне, оларға қаршы берілежек жауапларыны беклейділер. Берілген фоторесімлерінде Русское единство фырқасының юлбашчысы Сергей Аксенов көріне. Анда о өз ополчение азаларынен болуна. Базы фотоларда есе Ақтемчигоз да бар. О ички азбарының сақ тарафында болуна еді. Яни ополчение ви митинг азаларынен олған сынырда дегіл. Әлбетті емерлеріні беріп оламайды. Давай ішінде құрбан вешатлар дайыр Чигоздың әрекетлері япқана ақта сөзлері берілген фоторесіміне көре избатсыз қалдылар. Сведения о том, что Чайгоз осуществляет какие-либо жесты. Халқара махкемеде Русиге қаршы дава açıldı. Bu haqta Украина тыш ішлері назирі Павел Климкин хабереті. Украина Русияден террористлерге пара бермесі ве ұқықсыз Донбастаки группларына силя йолламасы себебінден жевап беклей. Бұсы фаджалы нетежелеріні кетірді, олар арасында Малайзия yolcu ұчағының қазасы, İnsanlarga Mariupol ve Kramatorsk şehrinde ateş açmaları ve Harkov'te barışık akция vaktinde patlamadır. Bundan dağarı Ukrayna Rusya'nı konvensiya bozuluvunda da kabatlay. Це вбивство і зникнення великої кількості кримськотатарських активістів, це примусова висилка визначних кримськотатарських лідерів, заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, це заборона на проведення мирних зібрань, це власне те, що є сутністю будь-якої демократичної країни. Закриття кримськотатарських та українських засобів масової інформації. Закриття кримськотатарських та українських закладів освіти. Донбасстаки ОБСЕ миссиясы геже күндіз çalışып Украина тарафындан незарет етмеген Русия елі сынырдаки топрақларына кечмесіне изин алмақ керек. Бұл ақта Украина тыш ішлер назирі Павел Климкин ОБСЕ миссия темсилчісі Себастьян Курц еле музакире етті еділер. Böyle әрекетлер Русияден женкеверлер веселяларының транзитні тоқтатмақ зарур, деді Украина назирі. Цього неможливо досягти. Бұны Русия тарафындан Минск анlaşmalarının yerine getirmegеніне kadar ve OBSE mahsus missiyasına Donbas toprakları ve Ukrayna tarafından nezaret etilmegen Ukrayna ve Rusya sınırına geçmege ruhsat verilmegence erişmek mümkün değil. Ve elbette missiya gece kunduz çalışmak gerek, aksalda faydası yok. Biz missiyanın kadr ve tekniki bekitmesinin mühim olğanı aqtalaf etedik. І в кадровому, і в технічному сенсі. Anlaysınız mı meseleni aydi çözmege mümkün değil, lakin Ukrayna şarkında barışını temin etmeli ve buna yavaş yavaş adımlamağa tırışmak gerektir. İstanbul'da yanı yıl gecesi Reyna klubuna etilgen ucumda şeklengen insan yakalangandır. O İstanbul civarındaki şehirde saklana eken.
Учумда 28 яшында олған Өзбекистан ватандашы Абдукадар Машарипов шекленейді. Жинайет япылған гежесі полиция оны яқалап етіштірмеген. Ені ел гежесі селялы шақыз геже клубына кіріп, атеш açқан клубта еді yüzге яқын инсан бар екен. 39-ы иляк олған, онларнен қазалынғанлар да бар. Önemli olan yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır. Bunun arkasındaki iradenin, güçlerin her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Rusiyanın Mordovия Cumhuriyetinde hijab takkan Tatar hoca ve talebelerini ekstremizmde şekleyler. Tahsil nazirligi kadınlarga evluklarını çıkarıp çalışmaga ya da iş yerini boşaltmasını talep ете. Бізде Русия демократик мемлекеті. Мен өз балама істегенім кібі тербиелей білем. Одаларда sıfırдан ашағы 7 дәреже суық олғанда да біз çalışтық. Айлықны есе рақынен береділер. Біз оны çöplükке ташлап işimizni devam ettirdik. Hazır yavuluklarga beyleneler. Başlarımızdan yavuluklarını saldıralar. Я да лядени урбави баш киімсіз çalışasınız, я да iş yerinizni boşatasınız. Biz есе kadrlarını yanılatacağımız. Америка Кошма Штатлары Русия елчісіне иш бірлігіні теклиф еттілер. Бұны Русия тышышлер назирі Сергей Лавров хабер етті. Оның сөзлеріне көре америкалылар рус дипломатының арабасында $10.000 қалдырдылар. Кешкен сененің сонында Америка Кошма Штатлар президенті Барак Обама девлеттен 35 рус дипломатыны сүргін етіп, елчіханелеріні есе қапатмаға емер етті. Американские спецслужбы. Америкалыларның махсус хизметлері өзлеріне желп етмек үшін теклиф еткенлер. О арабада йоқылған вақытта олар $10.000 или ишбірлік теклифіні қалдырғанлар. Меракланғанлар, шымды бұ паралар Русия девлетіміздің берекетіне çalışқаныны огрене білелер. Работают на благо российского государства. Иракта тапылған бір чоқ игил азаларының паспортлары арасында русиялілерінің де бар. Оларының весиқалары әвел истилә етілген Мусул шерінің Али Оқуф юртында тапылды. Ирак аскерлерінің айтқанларына көре тапылған 20-ден зеде ич ветіш паспортларының сайыплері фарқлы мемлекетлерінден келгенлер. بس هم وش بريطانيا يعني السيد هذا بريطاني يعني Чеченистанда Яровая пакеті сасында бірінші жинай иш açылған. Бұақта Жұмхуриетінің прокуратурасы білдіре. Тақиқатының малюматына көре Чеченистан сакені досты Сүрие женкіне кетмеге істегенini біліп, органларға чағмағанында қабатлана. Шымды еркек кішіні бір елға қадар азатлықтан марум ете білелер. Яровай теклиф еткен қанун пакетіні Русия президенті кечкен сене язда имзалаған еді. Она көре терроризм ве экстремизм үшін месулетлік арттырыла ве акиметке чағмағанлар жазалана біле. Ахмеджетті 26 февраль іші бақылған Қырымның Юхары Рус махкемесі ол күнде үч елавелісі вефат еткен милли әрекет иштиракчысы Зампира Асановны дуванян андылар. Зампира Асанова 73 яшында бұ дүнияны терк етті. Қырымдан сүргін олынған вақыт о 3 яшында еді. Өміріні милли әрекет ве Қырым татар халқы ватанға авдет олынуына бағышланған еді. واغفر وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Rabbim bugünkü günümüzü bu duayı bağışlayıp nice halkımız bugünkü günü görüp olamadı. Onların aralarına bir Zampira Hanımız bugünkü günü canını teslim etti sana. Onun canına yengildi, rahatlık verip cennet bahçesinden bir köşesine yerleştirdi. Azaptan cezadan korçalar Rabbim. Sen emrinden beraber bilgimizi arttırayıp, birliğe çıkılayıp ebedi. Ve bu duamızı bağışlayıp tez vakitte bu mahkemeler bitsin. Sonu hayır olsun Rabbim. Nasip etti dana çıksınlar da korantolarını kubandırsınlar Rabbim. Hepsi senin emrinden olacak Rabbim. Yardım et de bu kısa ömrümüzde çarpınmayıp, sürünmeyip, kurulmayıp, birimizi eksik kıdırmayıp.
Кырымда ишгалчыларынын имерейле дуа этежеклер, ләкин ватандашларынын берекети үчүн дегил, курорт мевсимы үчүн. Кремльге кол туткан Ялта мемориети 19 январь күнү Ярмаданын туристик санайыга дестек көстермек үчүн диний тедбир өткөрмекке ниетлене. Bundan da gayrı haç yürüyüşünden son teşkilatçılar insanlarga denizde yuğunmağa teklif edecek olalar. İşgalcilerinin malumatlarına göre 2015 senesinde Yarmadaga 4 milyondan ziyade turist geldi. İşgalden evvel vakitlarında ise Kırımga yıl devamında 7 milyondan ziyade insan rahatlanmağa geliydi. Kırımda nefakacılar kommunal төлевлеріне fiyatlar көтерілгені üçün şikayet eteler. Yanvarının birinden başlap gaz, ışık ve su fiyatı 10-15% artkandır. Kırım Rusiya tarafından işgal etilgen vakit, işgalciler Kırım sakinlerini için aman-aman her şey bedava olacağına işandırgandılar. Lakin yarım yıldan son fiyatlar da 10-15% artırılacak. İşgalciler fiyatlarını Rusiya territoriyasında olgan fiyatlarının bir seviyeye getirmege isteyler. Пенсияма күн көріп оламайым, ярысыны коммуналь төлевлеріне берем. Ең аз 3000 төлейм. Пенсиям ise 8000. 5000-ге yaşamak мүмкін мы? Yok, мен devlet düşünem. 3000 masraf etем. Nefakacı için bu az değil. Тарифы очень завышенные. Очень завышенные тарифы. Я не знаю. Тарифлер yüksek, pek yüksek. Men bilmeyim, kim onlarını işlep çıkara, tazdıklay, sakinler төлеп olacak mı, yaşayışına para yetecek mi, bu onlarını meraklandırmay. И как люди это смогут ли оплачивать, это их не интересует. Медведев говорил о том, что льготы есть. Медведев айтқанына көре 70 ve 80 yaştan son imtiyazlar бар екен. Bu күнге ise hiçbir endirim yok. Маңа төлев бүтінлей келді. Men pensionerim, ne айтacaklarını beklеп отырам. Я пенсионер, ну сижу, жду, когда мне что-то скажут. Мне кажется, для всех сейчас накладно. Шымды herkesке қиын. Мен білесем шымды тек да өлмеген арбелерге қолайдыр. Живут, не умерли еще. Рисунки по памяти или воспоминания диссидента Киевде Семен Глузман язган китапнын экинчи кысымны тақдим еттілер. Сабық диссидент ве сияси мабюз 7 йылға апыске ташланган еді. Китапқа оның хатыравлары ве апысте олған вақыт язган метинлері көрсетілген. Муэлиф окуйжыны тоталитаризм заманына далдырып, өз yolында рас кетірген инсанларның портретлеріні сыза. Это, конечно, эклектика, тут сборная. Bu kitapқа чешет весеқалар көрсетілген. Бұл олған ақиқат ве о сақланып қалмақ керек. Чөнки бұл қиынлықлардан кечкен инсанлар бұл вақиялар аққанда истеп язмайлар. Подавляющее большинство людей, которые прошли зоны. Петро Григоренко, Андрей Сахаров, Илья Габай кебі инсанлар олғаны Қырым татарларға бұйық ярдым олды. Ләкин ойлы вақытлар келді ки, бұл инсанлар өзлері ярдымға мұқтач олдылар. Эта книга, она вообще всем важна. Бұл пек кереклі китаптыр. Чөнки Чехия тәжірибе яшайышы пек қиметлідір. Өз доғыры яшайышынен бұл инсан нүмене олды. Көрешіп, ғалебе қазанмақ мүмкін олғанны көстерді. Своим способом проживания. Киевнын Святошинск район mahkemesinde 2014 senesi fevral 20'sinde Евромайдан iştirakçılarının öldürüvü işini bakıp çıktılar. Bugün mahkemede Nебесная Сотня qaramını Устим Голоднюкнын babası Vladimir izahat berdi. Onun 19 yaşlı oğlu Майдан vaqtında öldürüldü. Mahkeme toplaşıvı nasıl keçkenini muhbirlerimiz bile. 2,5 saatқа кеч қалып, Бенкут хатимлерінің іші бойынша махкеме отырышы башлана. Салонда зарарын көргенлер де бар, қабатланғанлар арасында 5 сабық Бенкут хатимы. Павел Амброскин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтур ве Олег Янишевский. Оларны 2014 senesi fevral ayında институтская соқағында Майдан фальшилеріні атып өлтірмекте қабатлалар. Небесная Сотня қараманын бабасы Владимир Голоднюк шатлық ете. Тамам бу yerде яда шу yerдемі деп доғрыдан-доғры айтып оламайым. Бу yerге чуваларны кетірдім. Устимны қыдырғанда мен бу yerде едім.
Onun 19 yaşındaki oğlu Устим 38. Майдан sotnyasının iştirakçısı olğandır. O elak olğanlarını almağa yardım etip turğan olsa da snayper kurşunuyla öldürgendir. Kurşun kaskanı teşken, endi ise Устим'nin mavi kaskası felaketin delili. Bu kask arbiyler kiygen soyudur. Üstünde mavi boya da mevcut. Dış tarafında bozuklık görünüyor. Bu Майдан iştirakçilerine karşı yapılgan atışını aks etken video. Mahkeme esnasının iştirakçileri onu dikkatle öğrenirler. Videoda Устим Galatnyuk var. O yaralananlara yardım etti, ondan sonra ise özü kurban ketti. Bu Устим'nin kaskası olğanından eminim. Sizin fikrinizge göre kaydan ateş açıldı? Ateş Nazirler Kabineti ya da Nazirler Kabineti klubundan açıldı. Men elbette oğlunu joymaq nasıl bir duygu olğanı hiç bir kimsenin hissetmesini istemez edim. Ama ateş açkan ve emir bergenler cezalanmalı. Sabah Berkut xadimlerinin apiste tutuq muddeti yanvar 20'sinde yekunleniyor. Mahkeme bugün onlarının apiste qaluf muddetini da 60 günge uzattı. Elvina Sidullayeva, Hasan Eminov, Zaman, ATR. Bunun yayınımız sonuna keldi. ATR ile olыңыз. Görüşmek üzere.